ntombazana ye usazobona umhlolo ukuthi wena udlana nobaba wakho lamahloni kuwo uhappy akana namahloni amahloni anginapho zakusuba bamongizalayo akana namahloni kune 10 years ala endlini wena awuyiboni ukuthi ubaba akaboni nemehluko akaboni nemehluko baba ngicela ukuthi uchoose between mina nalo ntombi lo mntwana lo ungitshele ukuthi uthanda bani uzosala nobani baba ngicela ukuthi ungitshele baba ayikho leyo ayima ngachuza uzochuza mina ngoba wena khona kumenza lidoctor ithi achuze wena ukhulumani wena ngoba ngikhuluma nobaba wena mele uthule ngikhulume nobaba achuze ukuthi yena ufuna ukuhlala nobani asale nobani impela kumele ungichuzele baba ukuthi wena kahle uthanda bani usala nobani Nkulu khetha ukuthi choose dog style or chicken style khetha choose my chicken style iphi yamanje Tombi mkhulu choose khetha mkhulu choose mkhulu ile yena ngiyazi chicken style mina yazi lo mntwana uyadalela lo mntwana uyadalela wena mntwana ngizokubulala wena mntwana wena mkhulu ngicela uchoose kwamanje ayithi ngithandile ukuthi kube nento ezifana nalezi choose phambi kwami manje mina ngenza so ke wenza so yena manje mina ngenza so chicken style le ngicela uchoose mkhulu ngicela ukuthi uchoose kwamanje ungitshela ukuthi uthanda bani hayi mkhulu choose hayi mkhulu abantu bala ekhaya choose mkhulu so manje wena choose mkhulu manje mkhulu uzozibambela ubama phinde uzibambele lo mntwana khona la endlini kusho ukuthi izoba njalo baba izoba njalo baba if ungachoose between mina naye kusho ukuthi uzohlala nathi sithu ulokhu ugibela ngapha angithi ngapha uthola i-dog style mina ngikuphi chicken style angithi so kusho ukuthi wena uzohlala ne-chicken style ne-dog style ke ngoba awufuni ukuchoose phakathi kwami nalo mntwana ngicela ukuthi uchoose ukhetha mina noma ukhetha yena choose phela kumele achoose phela nonke nabantu bala ekhaya baba bekani la yazini ne anyeke ngivumele lento enje ngifuna ukuthi ungitshele namhlanje ukuthi uthanda bani Ngiyacela ukuthi uthanda mina wena kathanda. Uthanda wena mphumani ke ngiphumelele. Kuyaphuma wena ngiphumelele la kwami. Ngiphumelele la kwami. Angithi kwami nami la. Ngiphumelele kwami. Ngiphumelele kwami. Akekho umuntu ohamba. Phumani. Akekho umuntu ohamba. Phumani. Uyakhetha mina. Uyakhetha wena sisi. Yazi lo mntana uyedelela. Baba na uyedelela baba. Yazi ngikhathele yini nithu? Ngikhathele baba. Manje Tommy ubaba izintshebe hawu ubaba namahloni phambi kwe-TV ubhakwe wonke umuntu ubhekile wenza into ezihlambene la ungambambi ngicela ungambambi mkhulu busy uba nofona manje inyathi yakhe futhi hawu ufonele ubani manje baba ngoba una wonke labafazi bala emhlabeni abafazi bakho bonke labafazi bala emhlabeni abafazi bakho bonke lapha lo mntana akho futhi umfazi wakho la oselayo yiba umfazi wakhe la khale sami wena mntana ngithi phuma la uhambe no wena uzibambela kumamakho ufuna ukuthatha take over kumama uzenza umfazi la isho njalo phela injalo le ndaba sale wena injalo le ndaba lo mntana akanamahloni baba akafuna ukuchuza ngicela ukuthi ungitshele ukuthi kahle wena uzanda baba kwenzakalani chuza baba sazi khuluma baba la kwami la akekho umuntu ochuza baba angeke iphele nje